पोंथा पीखरबा थोबा थोबी सिंग हाइकल लेकर तमखरे डेमोक्रेसी की मिंग मणिपुर मचे ताना कायखिनब लांगलौ कया तौदुन इरांग थोनब सिंखेप थाब लेप्त्री एमएसए जौजांग टेक लबुक्ता लौ सुबा लौमी अमा नोंगैना पाले गवर्नर हलखरे सिक्योरिटी एडवाइजर अमसुंग चीफ सेक्रेटरी गा उनखरे सीना फंखिबा नागा मिशन तरुक की मतंग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द डायरेक्शन पिरकले नोंगैना पानबा कुकी अहुम लायेंगी हाइदुना सोसापुति हॉस्पिटल द अमांगता खर थोहनखरे लोइनना कुकी टेरोरिस्ट सिंगना कोंसा खुलदगी फारुबा नागा नुपी अहुम जेनेम्स की साइकेट्री वार्ड द लाइकनरी हौजि मखाता मरोय पाउसिंग पिजरी थवाइना पोथा पीखरबा थौबा थौबी सिंगदा हाइकल लाइकत तमखरे हौजिक फाउबा अरोइबा वारोइसिन अमा पुरक्त्रबसु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल डायलॉग चथरीबनी हाइदुना सीजफायर एग्रीमेंट खुयपिनदुना वारी सानरलिबा एनएसएन आईएम की मरक्ता बैंकॉक ता पांगथोखिबा मिफम अमदा नाकल अनिना सीजफायर तौनबगी एरिया दा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वहाई औम हापचिलपदगी मणिपुर की नागा ताबा लमसिंग पुसिंदुना ग्रेटर नागालैंड की मंगलखिबा लालौलुबा सिगी मंगलान मंगफाव नरक्तुना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायरगनि हाबगी वाफम चोंथोरपदगी मसिगी मायोक्ता खोंजंग चंगसिलपद थवाइना पोंथा पीखरबा अथौबा अथौबी 19 नहौनना निंगसिंगदुना मखोगी निंगसिंग खुबमदा लैसु कटखरे हौनरुबा तौदना थोंनरखिबा मसिंग थिंगमद्रबा नुपी आंगांग यावना मियोय क्याना बैंकॉकता इंडिया लेंगाका लालौलुबा सिगा वारी सानबदा यानखिबा वाफम मसिगी मायोक्ता मणिपुर लेंगा की चीफ मिनिस्टर की बंगलो राजभवन असेंबली सेक्रेटरीट यावना पॉलिटिकल पार्टी सिंग ऑफिस दा अकनबा खोंजंग चंगसिलखिबनी खोंजंग की मनुंग सन हारिबा मफम सिंग असिगी बिल्डिंग सिंग मई थाबा अमसुंग नुंगना थाजिंदुना थुगाय यंखाइबगी थौंग फावबा चथगिबनी मतम अदुगी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर फावबा माकी बंगलोदगी फादुना पुथोरपगी थौदोक थोखिबनी अदुगा असेंबली अदुगी बिल्डिंग मई थारकपदगी मेंबर अमा फावबा मईना चाक्तुना सोखिबनी मियाम yakанबी हौदा लेखिद्रबा थौबा थौबी 19 केक्रुपाता लेबनिंग खुबमदा ममांगी सही सिंग पांगथोरखिबगुम हंदक सही सुंगसी अयुक्तगी हौरदुना लेखिद्रब सिंग मफमदा लैसु कटखि अमसुंग मखोइब निंगसिंगदुना तिंगथानखि अमुको अमसुंग यूसीएम न पुन्ना सिंदुना ngasi पांगथोखिबा 25 सुबा ग्रेट जुना प्राइजिंग यूनिटी डे ऑब्जर्वेशन कमिटी न सिनबा थौरमदा कमिटी असगी चेयरमैन सुगोदिबा यूसीएम की प्रेसिडेंट वाईके धीरेन हाय हौखिबा कुमजा लिसिंगनी अमगी ngasi नुमित असिदा इंडिया लेंगाना मणिपुर थुगाइना बसिनखिबा थौसिल अदुगी मायोक्ता मियाना मणिपुर थुगाइबा यारोय हादुना हौरखिबा यवदु ngasi दि चाही 15 मपुंग फारे चाही 15 मपुंग फारबा फावबदा ngasi सु माइकै कयादगी मणिपुर थुगाइना बहोनबदि लेप्त्री जून 19 असि मणिपुर की पुवारीदा यामना मरु ओइबा नुमित अमनी मरमदि मणिपुर की अपुनमगी सल्तम कायबा यारोय हाइबगी वाफम मदु थबक ओइना पांगथोक्तुना उठखिबा मियोयसिंगी मरक्तगी थवाइना फोंथा पीबा यावखि लेबांग मयाम पुन्ना हौमिनखिबा इहौनी चीफ मिनिस्टर की बंगलो मई चाकी असेंबली सेक्रेटरीट मई चाकी मिनिस्टर एमएलए कयागी क्वार्टर मई चाकीबा अदुना मियामना याद्रबदि यादे हाइबदु मतमदुगी अंग मथौसिंग परा ओइना तंबिखि ngasi su manipuri kanglup furub yelong mising punna himinagadabani to khai taba leite punamak asi india lengana sinba thoksin ngaktani haibadu unanaba observation committee na sinduna ngasi ki thormasi pangthokpani matam adugi miyamna utkiba thongna makhoida chen kheba manipur kaiba yaro habi wakhala du ngasi ju hongba leitri miyamna landam asigi dama lepkani ngasi maksum me ahum lisingani kungam do humdoidagi kukitang na ko terrorist singna landar tuna मणिपुर मचेत ताना थुगाइना बहोनरली येलोमी सिंग लंदारदी बसिगी कानब करिसु लेरोय हारदुना येलोमी सिंग लेरि मखैदि मणिपुर थुगाइबा हाइबदु ओथोकलोय आइगी हाइबा वाखलोन थादोक नदुना आइकोगी हाइबा वाखलोन द थबु पांगतुना फोन मणिपुर अमा सागतमिनसी हाइखि आइगी फुरुप की येंगलगा थबक तोबा तोपा फुरुपता काइबा पीगदब ओरबदि तौरोयदबनि आइकोय अमतो ओइना पुन्ना हिमिनसी मरम चादना नेशनल हाईवे थिंजिनमा मसुंग मियामदा अवाबा पीबगी थबक तौगुमसी हाइखि ngasi थौरमसी ऑब्जर्वेशन कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट जो ओरिबा अमुको की प्रेसिडेंट संजय चोरो खाइबमना थौरमसी ग मरी लेना पाउमिसिंग दा हाय मणिपुर मियामना इंडिया गवर्नमेंट द पेंददुना लाकपसिदि मतम सांगलले इरमदा मणिपुर की येलो फुरुप सिंगबु माइकै अनिदगी संगसिलगलिबा एक्सटर्नल फोर्स सिंगना माइकै सलाइ खंगनदना उहोनबा यारि मकै हाना सुना लगलिबसी मणिपुर द लेरिबा कांगलु फुरुप खुदिमन खंगमिनसी फुरुप कांगलु पुनमकी मियोय आइखोइना सावगदबसी एक्सटर्नल फोर्सिंग अदुदनी
मखोइद ओनसिन थेंगमिनरसी मखोगी मायोक्ता पुनः थेंगफम थोपसिंग थेंगनरकनी हाइबसी खंगबना अपुनबगी सक्तम थुगाइब हाइबसिदा मखोगी तंगाई फदब थौसिल ओरिबनी मसिबु इराय लाइना कांगलुक फरगी लुसिंग एथनिक फंडामेंटलिस्ट सिंगी कोकता चंखिदुना एथनिक नेशनलिज्म का लोनना आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स तो चंखिदुना इरमदा मणिपुर कांगखोंग जाहलकलिबनी हाइखी मणिपुर खुंदामिनरिब येलो फुरुप कांगलुक पुनमकी मियोय ओरिबा अखोइना ngasi थेंगनरिबा वाबासिंग असि मनुंगदा अखोइबु नमथबिबा तुहत नहेत पिबा लोइलम लैंगा नुंदगी मसी लेंबा ngamdana lehenna bu honariba thorang adugi makhada malemgi chawkhat lambi da yaujaduna hingjana ba chawkhat lambian phangba haiba sida asetba phire boiduna apunbagi pangal sagat minarsi apunbagi pangana purok pumati ba piduna isili nawai khogi mangal leiba ireiba aminarsi India government ne Manipur thugana bu hona lepu masina trabane Manipur gi miyam na India gi mayuk ta lakloi haningai leti hana sumana phungdoki ngasigi thauramda observation committee da yauriba mako amasung UCM gi phiral tangkhai singthaduna thawaina pontha pikraba athauba athaubi tarani pangi mafamda awaba phongdoktuna ikai khumnaki Manipur gi tongan ba club association organization maira paibilu gi miyoi sing yauna yamlaba yelomi phurup singi nupi angang yauna miyoi kya ke kupat ki khubamda laktuna haika leka tamlaki amasung lekhidraba singi mafamda ikai khumnabu utkhi Sina Pankiba Nagamisam Taruki Matang the National Human Rights Commission Direction Pirakle. Mamang Tagitara Humdo de Lalo Wi-Fi Cookie Kuldagi Cookie Terrorising and Nagamisam Tarupaki Matanga Uripok Tauram Lekai the Singtham number na complainant Oiduna National Human Rights Commission the file Tokiba petitioner do Nasi Commissioner Lokatuna Kanakare. Commissioner Wakarasi Kanaru Matung the Kampu Pigi SP the Mari Lane Authority the complainer do Piduna Sapsava Tabak. Sayol Nipan gi manung da paikhanaba amasung action taken report su complainant da khanganaba direction pirakre commission gi direction adu ngasi kampukpi gi ASP da pirakhibni hairi hoji makha thaba maroi pau singamuk pijari jogjang tek labuk da low suba low mi amanungina pale ngasi numi yung ba pung tara gani thoirom tarakpada none district ki none subdivision ki manung sanba jogjangte ki mafam amada leiba labuk ta thabak suba lawmi aman tamna nongmai kapsilakpada ki lawmi adu nongmai maruna panduna sokre thaudo asida soklaba lawmi adu gi maming khulla asidagi nojang haukip chai ni phuga mathoi apokpa lekhidraba khelthang haukik togi ma ki ye thangba pambo mamasung thabakta nongmai maruna panbani hari Mag hek sopaga pantadana marana pa layang sang tapukatuna laikan nabigi khudong tibadagi wangmada leire hari thaudo sida mag phibam luna sogdrabasu nomai kapagi makol tabada labukta thabak suriba lawmi singmai kai salai khangdana chenaki thaudo sigi matangda laimata area chief association kuki students organization laimata block kuki khanglai lompi laimata area Youth Sporting Association amasung kuki Women's Union laimata gi chairman president secretary singna kuye piduna thorpa chirol mana thaudo asibu akana mawongda condemn tawrakli Governor halakhare security advisor amasung chief secretary na unakhare tha sigi tarani thoida dilgi da imphal thado khraba matung ngarang mapam aduda union home minister go unaduna wari sanaram lagam Governor Ajay Kumar Balang asi imphal da halakhare Mag halakpaga pantadana mehum lisingani kunga humdoidagi Manipur ki tamtira wala alasi haurakkiba numit ki thangnaba mathangi numit me mari lisingani kunga humdoidagi Manipur lenga ki advisor security oine appointment piduna phamasi purokliba Kuldip Singh amasung chief secretary Dr Puni Kumar Goyana Lok Bhavanda changsinduna governor unakre ngasi numiyung matung punga makhairom helakpada governor ke bala imphal gi Lok Bhavanda thunglaki mag thunglabaga ikan kanadana numit Ngapigani nungthen pung mari makhairom tarakpada security advisor Kuldip Singh laktuna maka unaduna wari saki security advisor na governor da karikaram wafam puthoktuna paudang khibagi amasung governor ga mari gi governor ga kari matang da wari sanakhibagi haibadu di official oina khangba ngamkhide Security advisor na Lok Bhavan da thunglaba matung pungkhai muk leiraga nungthin pung manga rom tarakpada chief secretary Dr Puni Kumar Goyal su Lok Bhavan da laktuna governor ga unakhi chief secretary na su governor da karikaram wafam sing paudam khibagi amasung kari matang da wari sanakhibagi haibadu su ngasi numida athengo phawad Lok Bhavan secretary tagi official oina phongdorpa lekhidri
पाउची असिना थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउगी मतुंग इनदि सिक्योरिटी एडवाइजर मसुंग स्टेट सेक्रेटरी इन गवर्नर उनखिबसी हौजिक स्टेट असिदा ओरिबा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम यावना स्टेट अमसुंग सेंट्रल फोर्स सिंगना फिबम असिबो लाक्सिनबा लखललिबा थबक थोरम सिंगी मतांग ओइगनी थाजनरी पनबे याबदे ngarang governor atop official amata yaudana New Delhi da Union Home Minister Amit Shah ga unadana wari sana kibagi matang da su Home Ministry natraga governor ki maike degi wapam amata phongdorukpa leitribani hari more da nupi ama rescue tawre police control room gi serol amagi matungin ngasi security force na more gi bi bongjang khundagi ngamsom baite sahi yangkai kogi nupi ama more gate number amadagi rescue tawre hari Cerol sing matung ina nupi asi PS Haisni sing na bakadar sing na maki kuldagi phaki bani ma ko tek ta kaida na imung manung gi miyo sing da khusin nakhre hairi CJ Academy gi MBBS mahiroi sam sumna manga mai pakle Rajya Sabha gi mikhal mirep kungani toy lamba yaudana mai pakre mari leina de RPF PLA Hoji makha taba maroi pausing amuk pijari Koki terrorist sing na konsa khundagi pharu banaga nupi ahum Jennings ki secretary ward laikanari Mamang tha gi tara humdoida koki terrorist sing na kangpu district new Kaithian mambi PS na konba kole lamasung kojim khulani gi marakte ambush tawduna thadau church leader yauna misam hat ki ba masung atopa mari buna son ki ba thodok thok ki ba ikan kana dana pungani rongi manungda district asigi manung chaliba lalo wifi khulda koncha khundagi naga nupi tarani toy amasung nupa taruk puna misam tarani panbu lailol wifi gi nupi sing na hana pharaba matung da makoi gi terrorist kupu amada sinebada yauru badagi thador khraba nupi tarani thogi manungda yawu nupi om pungning wakhal gi nuai taba tho mayok narakpadagi Jennings ta pukhalakhraba matung da laing sing asigi secretary ward ta nupi ahumak admit tawduna laikin nakre ngasi nungthen pung mariga minute nipa lom tarakpadagi pung mariga minute taramathoi phawagi manung da laing sing asida admit tawrakhiba singdi Tumoliu Abomai Sahi Nipuga Taret Udim Liu Sawang Sahi Umpuga Maria Masung Pawang Bonliu Tumai Sahi Kuntrani Pani Koki terrorist in Makoibo Ahing Mamit Amasung Makut Punsindo Singi Mapam Mamada Tamla Matung Matangi Numit Mietara Marie the Tato Laga Mietara Mangali Singing Kunga Tarukia Yukta Masa Masagi Yum the Yorakibani Adobo Makoibo take the Kaidana Tador Labasu Konsa Kunda Labangam the Badagi Kapu district Makanda Labor Sas the Hangba relief camp the Sangs upon Lorokiban. Relief camp the Lair Glaba Matung Tasigi Tara the Makoiga Puna Pamina Vasu Tungan Pukiba Pastor and Yauna Naga Nupa Tarupu Mihatina Hatuk Laga Pumjinduna Tamlam Badagi Pankiba Togotagi Makoi Aungi Puning Wakal the Kudung Sadabakaya Mano Mayok Narakibani. Marama sinanga sinung tin makoi ahum Jennings ta purak laba matung pungkai muk sangna ihan ahan layeng chatarba matung da layeng singa sigi secretary ward makoi ahum mak admit tawduna laikan ba hokre hairi hojim bakhata ba pau pijari democracy gi mingda manipur macheta na kai khina ba langlo kaya tawduna irang thona ba singchep thaba leptri MSF Wesia gi nungsup thangba saruk taning tamna mazumi ka ponda lerkim manipurni lamdam sida khunda minari ba kanglu phuru khuding ba amana amagi mateng pangduna nungsi chana na himinar khibani adubu kumjal singma samapan ni phuma pan gi October 15 de India gi phiba nungda manipur bu namduna sankheba numida adu dagi aikoi gi laibal lepchap gi hangmang khi dona minai nai thang moina ngasi phawba lakli haina manipur students federation gi publicity secretary Robert Naurem da thador pasiro lamana phungdorakli Miyam ki juni yahu ki kholao Manipur miyam ki nakong da karisu khontang yain nille ihaw adu namthana bida ma kabla khiba nomagi makhol ngasi sutari ima leba ki tamang ngam khi dama amadi mapun gi saktam ngal na bida ma thawai phawba kathupa ngami haibaji kumjali singani amagi jun tara ni pangi thodok tuna mayek singna takhraban kaungam la roi da ba thabak thamoi kairaba miyam gi ihaw adu lumna lawjaraga on Manipur student clubs organization abuko amadi United Committee Manipur UCM na apun bagi saktam kaina kannana ba miyam ga loina na the great juna prizing unit de haina mi thonduna tungi mirolda loinai da ba paudam na bagi da mag kumon khuding ining sing thorum pangtok tuna thoba athobi singbu ikai khuna ba utuna haikat laikat tamduna lag amana magi ma na bo na bagi mahut ai khoi masel gi marakta wakhan tamina duna lakada wa achoba che tengsing mai pangna thenna ba hona ba matam yaure
Seisigi wanasu kungamanga suba the Great June Uprising Unity Day yai paraba numisida ke Krupat Memorial Complex the pangthokli mahiro yamadi miyam gi yai phanaba imaleba ki kananab gi lanjangda katholiba Manipuri Students Federation MSF ki lusingba singnasu athoba athobi singbu awangba thakta ikai khonbu uchaduna haikal lekat tamjabani masi tarba harau jaba nungai jaba punbagi saktam kananbagi thabak wakhal phaudraba kaluki amadi lamdamgi haiba mingda tausinaduna thabak thorum kaya pangthokba masagi ojabata yengba lusingba saba singdagi iramdam sigi ireisa singna section biu iramdam sida yelonga dagi khunda minarlaba phurupsa khudingmana ngakuna thamnakiba ngangkhaisi India gi aronba lalongna thugaiduna masjid Manipur masjid tan tanaba honarak libasi munna khangminaduna matam chupagi ona Manipur gi apunbagi saktam amadi ngangkhaida singnarpasing kaidongaida sumiyamna yasinaba tauba leiroi yengnaba singdagi section na leiminaba sangi haiki konsa khulgi lanjena riba khunja singda tengbangkhre bakhan khundal lanjena duna leiriba konsa khulgi khunja singda wang lekin thabi Modern Youth Association maira pai bi amada wang lekin tabi development committee na khusam duna nomata changdabi adraba polam sing tengbangkhre yellow purp singi marak lainari banung sinabagi mari hena sesil hanaba awaba taduna lairi banda khogi dama ekhoi lairi haiba wakhalonda tengbang polam sing asi khusin nakhibani hairi mai toina mutpana thobal gi miyam khudung sadaba mayuknare maram sadana amade lo setting tobagi mafam matam khangdandana ngayak laitana mai muthatpana thobal miyam da khudung sadaba mayuknale haina thawan apurmalub talna phongdorakli Hoji makata pau pijari ngara pangthok ki bakun ngamarag suba Great June Uprising Unity Day ki thoronggi nunggi oibo waro kumjali singani amagi June tara nipanda Manipur gi miyam na horuki ba kan bi hobuni singduna thangna bajai kumjali singani ani gi June tara nipanda gi pangthor ki bagum ngasi jukun ngamarag suba Great June Uprising Unity Day ki thorum amuko amasung UCM gi observation committee na sinduna ke Krupat ki senglabani singkhum da pangthokre Thormasigi observation committee ki maiketi phongdok khiba nungi oiba waroldi kanglup phurupta yumpham oiba organization kharana India government ki mafam da haijaduna nungsi chanana himinariba Manipuri apunmagi saktam amadi ngamkhai thugana bo honariba se khudakta tokpana phurup kanglup singi achumba lambi oigani maramadona Manipur ki apunmagi saktam amadi ngamkhai thugana bo honariba khongthang punamak hantuk pinaba June 19 lakpasida observation committee ki maiketi section waron asi thamjari kumjali singani amagi June 13 da Bangkok ta tawnakheba India laingak amadi NSNIM gagi nongmai kapna lepagi agreement without territorial limit haiba wahai hapchindona Manipur gi kanglup phurup kayagi miyam mai hauna saun kibani amadi miyam da ihogi sebau pirakhibani miyam ne hena khangbi June 19 singani amagi Manipur gi phurupcha punmaki unity purakna ba honabada miyam gi unity uprising oikibani numida sigi mamanga masung matung da punna miyoi kunga humdoi thawaina pontha pikhrabani ihawa sida kanglup amana amabu nungsina daba tamthiba yengnaba oina lobagi ona taina bada nungsi chana na punna himinanaba thengnaminanaba saukhatminanaba haiba lambi sida amatoina changsin minnabana asumba lambi ne haiba si mayek singna khangminarakli adumangna assembly mai chakriba sifai pumma maku thangatuna lepkraba matamdu da kanlup ki oiba irang macha macha phawba tokidabani masigi maru oiba maramdi karigi aikone unity amasung integrity da lengdana leiroidage amadi amata oina leminaduna thenagadabani haiba achuk chawba yumpham ama hanana tholambani haiba wafam masi khangminaba changi iramdam Manipur pikraba lam sida laiminariba kalu mayam asi masing yama miteina khenaba pummagi haurakpham ohenabagi aranba miyeng aduna khaibung tanaba sinba thausil thaurang pummasi maikai lana chatlaba khongchat amagumbani masigi haurakpham dudi akanba external force mayamnan ngalingegi lining gi oiba mapangi akanba sapuna phurup singi I marigi asetpa nungi oiba isel thadanabagi maru hunba thodoni masigi matungda sahib ki loi lamna manadaba laingak manadaba wayel pathap thanduna amuke hena lapthun anki kumjali singma samapan nifuga mapan dagi Indiana namlo loksilaba matungda su sahib ki khudung induna khenaba thambagi hainabi leibana divide and rule gi pambi su muthat tabagi wafam lekhide kapi gani muthat pagi wafam lekhide ahoina dum ethnic
पोलराइजेशन वांगहंदुना लोइबा नाइरोइदबा मसेन हानबगी थौसिन मथौ लेना संगलकली मखा ताबा पाव मथंग एडिशन द फंगबिगनी लोसिलपद मपालंगी ओइबा मरुइ पावसिंग अमुक पिजरी टेलीग्राम थिंगमना क्वेश्चन पेपर लीक ओइबदगी ngakthoप ngangbadab natte सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमा वरिबा टेलीग्राम बु एनईटी एग्जाम की मांगोने लाइंगाना थिंगिन किबसी प्लेटफॉर्म असिबु सिनरिबा मियो क्यागी राइट्स मतपद नतना असिगुम्बा खुंथांग असिना लेबा असिदा मरुने एग्जाम कयागी क्वेश्चन पेपर लीक ओरकलिबसी थिंगो ngangbadab natte हाइना एपी की नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल फोंदोखरे असम जापानीज एनसीफलाइटिस केस 35 थेंगनरे मियो 8 सिरे तोंगान रिपोर्ट एक्यूट एनसीफलाइटिस सिंड्रोम EES अमसुंग जापानीज एनसीफलाइटिस JE यानसिनादुना रिपोर्ट तौरखिबदगी नेशनल हेल्थ मिशन NHM असमना हाइरिब कंडीशन अनि असि मानदी अमसुंग तोंगान रिपोर्ट तौगदबनि हाइना सिंगदोरखिबगा लोइनना असम की नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल द फंगब डेटा की मतुंगिन ngarang फावदा असमदा जापानीज एनसीफलाइटिस की केस 35 थेंगनकरे अमसुंग लाइना असिना मियो 8 सिखरे हाइरे गुजरात NET इंस्पिरेंट अम्मा मतुमद सिजखरे NET UG लिसिंग अनि कुनग तरुक की एग्जाम था सिगी कुनग माथोइदा अमुन पांगथोनब थौरांग तौरिंगैदा ngasi गुजरात के अहमदाबाद त चै 13 सुरबा NET इंस्पिरेंट अम्मा बिल्डिंग की अहुम तरुक सुबा फ्लोर दगी चोंथदुना मसा मतुमद सिजखरे इमुंग मनुंगी मियोइना फोंदोरखिबदा मा कैंसिल तौखिबा NET की एग्जाम अदुदा मा यामना फंगबा ngamki अमोन पांगथोकदोरिबे एग्जाम असिदा हानगु मा यामना फंगबा ngamरोइद्रा हाइबगी पाखतपा लई हाना फोंदोलमखि हारि पनबा याबदी आउखिबा नुमिन मरी मंगानी असिदा कोम्बेचोर देहरादून अमसुंग राजस्थान के सिक्का डिस्ट्रिक्ट NET यू एस्पिरेंट अहुम मसा मतोमद सिजखिबा लेखरबनी हाइरि हौजिक सानबगी पाव वर्ल्ड कप 2026 कालेब रियल की अमतंगार पांजन घाना माई पहानख्रे इंग्लैंड क्रोशिया बु पांजन मरी अनि कोलंबिया उज्बेकिस्तान बु पांजन अहुम आमद थोइख्रे सोकिया नापीगनी चेकिया मसुं साउथ अफ्रीका ड्रो चतख्रे बोस्निया एंड हर्जगोविना अमसुं स्विट्जरलैंड अहानबा हाफावद पांजल अमत चनखिदे जून 19 की नोयाई मतुंग पुंग 12 मखाई ताबदगी हौरगा स्विट्जरलैंड अमसुं बोस्निया एंड हर्जगोविना की मरक्ता मैच सानबा हौखी लॉस एंजलिस लेबा सोफी स्टेडियम द बोस्निया एंड हर्जगोविना 4-4-2 फॉर्मेट अदुगा स्विट्जरलैंड 4-3-3 फॉर्मेट सानखिबा मैच अदुगी ओइना स्विट्जरलैंड की सानरोइसिंगना बॉल खरे हेना पाइदुना सानबा ngamki हौगलपदगी स्विट्जरलैंड की सानरोइसिंगना बॉल हेना पाइदुना सानबा ngamlabsu पांजन चनबा याबा टारगेट शूट सिंग कावबगी खुदोंचाबा मसिंग यामना फंगबा ngamkide अमरोमदा बॉल पाइबगी चांग नेमलबसु बोस्निया एंड हर्जगोविना पांजल चनबा याबा काउंटर अटैक सिंग चतदुना सानबा हौरकी अदुबु स्विट्जरलैंड की डिफेंडर सिंग अमदि हाइसिंगलबा कीपर ने अटैक सिंग अदु अरेमदा ताहनकी सानखिबा मैच अदुगी अहानबा हाफ लोइबा फावबदा स्विट्जरलैंड कॉर्नर किक मरी कावबा फंकी अदुगा बोस्निया एंड हर्जगोविना की ओइना अनि खक्तमक फंगबा ngamki अहानबा हाफ फावबदा लैबा अनिमंगना पांजल अमता चनबा ngamkide सिगलोनेना लोजने मयामदा पिजबा ngasigo ओइबा मरुइ पाउसिंग ख्वाइपुनो पुलोसिलपदा अमुकाना राजेन खुमुक्समना मयामबो खुरुमजरी।